lea, ele se si lofa ia te au. Manatu ia le tele yo manatu ia fai so o tau sanga la o matua ne au o fai poi a Peleseuma. Ile luas fuma le lima o tau sanga. A lea lava e sau wa manatu nei. O oe e tele ato toa langi. Te fiu lava e te alu le li. E tele o ato toa. Ele i se tasi e lofa ia te oe. Una sau leo se a ngelu. Lona suafa o Helen a via. Na te uina le atua. Ilo o langa. O lana fesosoani le ia te au. Na ia whaamatala i nā atili. Le matango o fio le upo le atua. E te ola ai. O le tusi al fata oto. O le tusi e salamo. E ui lava na o wola ane le aonga sa o te le whaapela o whaaleonga ina mea umana e le ai. O lau testimonial nei tae o ta watu ia te oe. O mawhauwhaunga i lei. They are all real. Ai a whaia te le whae tete i mea nā. E tele lava e te ola whaia i nai. Al finangalo le atua, ia e ola malolo ina. O le contract la nei ma mea umala nei sa tusi lau whaspepa nei vai aso. Whai mai leo le atua e te au. Langi o satani, o lewa na whaia ina. O le ngaluenga lea Yesu na whai lunga o sa tauru. Ua iei le taimi, e iei lo nai unga. O la unga luenga lai whai, o te ta watu i isi tangata, e whai iai, po o a lava le meolo e mawhati ai lo mawhauwhau. Ua umana e manu malo, ai mua ana talia Yesu i lo wolanga. O le atua la, o tu uina ia e tātou le nganga pa ia. O le nganga le e fesosoani ia te oe mao. O tu umai fo ila na upu, tātou te mawhauwhau iai i le ao atoa ma le pō. Amene? E le ngata i lea, o lo lisi le e fesolo na mata upo e ono whai mai, o ofu tau ia, awa o le tau lea, o le lava e tau lava i le aso ma le aso, e ui na mana maa lo Yesu, a langa o lele i eile taimi e umai, i aso satani lunga neila langi, amene. Ai whawhetai vi ia Yesu, o le eile aso e tue fio mai ia Yesu, amene. O le e fesola lea e ono, o lo lisi ai mea nei, o ofu tau ia e te tau wai. Whamai ia o tau mawhai ona tau te e atu i tonga fiti e te apolo, ai sao ese malawhai tonga fiti. Tau te le tau lama tangata, ai tau te tau maanganga leanga. O ofu la ia whamai ia mawhai ona e whaia, e te tū, ma e te e atu ai. Te e atu ai. Ai maise pe a whai e o i aso vale. Those are the bad days. Amene. I aso fo ia te alo e leo ta avale ai. I uso anile si o luma. Ia. Aso na, those are the bad days. A leo le na, o e wha alongo po o whai e sesi so utala po le ase mea ai leo malamalama. A leo le na, pe tutupuni mea tono lo a inga po lau whanau. Those are the bad days. A wha maile atua o oe o e manu ma lo. Ia e ofu i le alofa o le atua. Wha maa losi fo ese nei tai au. O lo alofa e te lofa i le atua. O no e alofa le i le si tangata. Bei lava o lo alofa o oe i ate o e lava. E feso la le e ono. Fatoa au sau i le whaalotanga ua whaate ita i mai e Helen whaitaunga le tuspa ia sa au anapongi sa au te talo. For 2 weeks when I first came to the Lord. E samalo o ile ngalo ia te au. Helen, I will always be grateful for the rest of my life. Ia avea fo ilea mawhaita ita inga ia te oe se tasi tangata e saul whaalotanga. Ia fe sosoane iai, whaasino ia le upo le atua. Whamaila le fe so le ono. Olo usulu ngā titi, the belt of truth, iai pēle whaamaoni ia te oe. Whamai o le ufi, whatawhata o le ami o tonu. O se e vai e mauar file e mu. O lo whato tua o le tali puni lea whai mai e iei uu whana ale ti apolo. E le ngata la iu whana ia, ai whai mai e mu foi. E le ngata is not just the arrow, ai iei la le afi, o lo iei le u lea ale ti apolo. O na whaapopo le iei malo pulo o lo whaatanga, ma le pelu ale nganga pa ia.
alanga mai amene. O le pelu lea e te tau wai, amene. Ma le tatalo, ia e tatalo, ia sa uma, thank you. Ele au noa, o te whafta ia I lo tina. Tele waso o lona tatalo, o lea la wa o tula ia tuai, na o sau fo il whaalu tanga. Tele fo ina ia o tina, fa pe fo tina ia moira e meise o Helen. Tatalo ia sa uma, tele o taimi. Ina vai taimi Wellington e sa telo vaveao o te vili, ile apostolo. Come and pick me up. Lautala, I need help. I'm tired of this life. Na saulea piki au. Te lo o langa luenga le alofa. Faali ya te au. Ile tele sala tala no mai. Au langa luenga na faya faali mai. Ia le alofa le atua. O lea fo ilawa o tamafai. O te faali atu to te alo tangata o feiloa iai. Tai mama. I need help. O le anganga o le te ena e le si anganga le lei. O le anganga le o le whaasala. Tato, very quiet this morning, eh? Maasani ona o quote salamo mua, but I love that book. Mai amu ia tangata ele savali le ami o leanga. Awai manuia mea umana te whaia. Yo sua mua whai mai e mawhau o ele upo le atua le au atomar po. Lan me mawai, lo manuia. Salamo salau sfuru maleiva whai mai au le upo le atua o le sulu lea yo vai. E te iloa ai le ala e te savali ai. Awane e pi o atu. Au whape te alu I o le whalo whewhi au ala tua e alu whape. Pe te alu whalo Yehova ai fiu whatali, fiu whewhi whatali o e la alu whapea. O le tangata mo le alu luma le alu whapea. Whai tau le upo le atua o le suli na yo vai. E te malama ai ma e loa ai le au wala e te alu ai. Le si mea sa atu putele e te au o sau nei tau sanga mea uma yo lava le taimi o lo man no whai me si o te o lua. E mawala ve te o le melo le loto fefe. I'm so afraid. Many nights I cry, many nights and he prays for me. O le telo, po mao te talo e te au. But sauma whaftai lo talo mo au. But sauma whaftai fo lo on sai mo au. Wow, lai titi o lo on sai. Ai, o le tinao pele sauma o te lo fo ina o ta ua le seo share le si aso. Na ia whaalia mai fo ia te au pe yo Helen. Le alofa. Pe o le upule na o tā ua, ia e alofa atu e se tasi pei lava oe I ati oe. E iei taimi e se malwhainga tāhona e alofa ai I lo uso a tangata pei lava oe ai ati oe, amene. O oe te mana oe te teu mea uma o lo ofu maa naia o se e vae o mea ai te ai ai. I'm so nervous. Le atua o iei se tasi la loifo le nei fale o lo fia maua, se malo o longa ilo na mafau fau. Fasa o loto le suafa Yesu Kristo. Sa tani ele iai sau fe au I le mea nei. O uma o na whaia na ngaluenga le atua. O la na ngaluenga maea. Jesus' work is complete. There's nothing else to be added to it. In case of a peatu te apolo ya te oe. Ele ai e ele si mene le fire. No, it is written. It is written. For God so loved the world that he gave his son mo oe mao. O le me mo muala ia e mafau fau I lan tu la fono le au ato ma le po. O te whafta ia ua whaia o ngā sā, nā o mai e tia o le taulo te ina o le te spaia. Na of mai le foi ia o tuputupu ai o le se, I love reading. I love read the stories of the Bible, the stories of Esther, the stories of Daniel. O le telo nei tala o te whalonga nai le ngalue ina le atua, o lo nā lofa I o na tangata. Ai ele ia kopo le mata upu e wha, whai ipu mua ma le lua.
a mawana e te sue te whailau tusi mane o tato whaitau iai. Ia kopo lona mta upo e wha, whai upo mua le lua. O istata si leo tele a vasa, whaitau mata whai upo na wha mole a. Ia kopo lona mta upo e wha, lona whai upo mua ma le lua. Ai tōtele mawhai o na maua. Ai le I maua. Ina ua o tau le o le atu. Hallelujah. Whamai mai whea taua nātou te misa ia au tau. E le sefsilia langi o le putuspa ia. Ia kopon nai wha. Mai whea taua ma misa le tono ia te o tau. E misa so ala whanau. Te misa fo istai mia pe sauma pea le tau le tono roto mea lau te manao ai. Whai mai. E alon tatou misa. Ono tatou manao o le anga leo lo tono I tono ia tatou. They come from your desires that battle within you. Whamailo mawhauwhau. Whai pe iai whinau pe iai o e sao. E lei asana whi au ia te oe. Oe lan whai al mea la whinau pe iai. E whamai ale atua. Ia e talia ma le wha ama walalo. Le upu ua toina e te tonu ia te oe. O le upu le nā e sausau wina le toto le atua. E whamatala loto ma whaola ina oe. Whaola I musela lo mawhauwhau. Whaola ina ilo loto mula wanganga I whaavai. Whamai la, ua tau tu ina nau fui, ai tau tele I maua. You desire but you don't have. You covet whamai e te manao, e eite me te manao fui mea isi. Te manao fui le mea lofa alesi. E te manao fui ofu mananai o lesi. Te manao fui e te maua mea lai maua e lesi tangata, ai whai mai le upole atua nei tai au. E alon e le maua ona tele o le atua o e ia I le atua. You don't get because you don't ask. O le tele lalo o tuputupu ai, I was so spoiled. I always get what I wanted. O te whai atua au mai, whai atu au mai. Beila ua o tango a mai a ua a mio ia, it's tono lo a inga whatua a mataina. Pele sauma fo ila, o na ia fo ila I titi lona a inga, e spoil fo ina ia, o mea fo ia manao ia pele sauma, e whai umai lona a inga, o le mea lai tupu, sau pele sauma sau langi, whapea la ia. Manao langi, manao pe sauma, manao, whapea. Tonu ma a inga, ese maleanga leo le atua, amene. Watu ua se loto pito silio na alofa, ia pele sauma, e alofa ia te au. O lona a inga, e sili atu lato a lofa ia te au lo ia. E o fo ila ilo a inga, e sili atu lato a lofa ia te ia, e fua ai lo loto te lo taimi. No fai ai, taun tau a lofa mai ia te au. Ai whai mai le upo le tusi mat wha maa losi ai tātou. I e o lofa atu le atua, I lo loto a atua, mo lo wanganga a atua, mo ma whau mea uma. Ona ia lofa le I les tangata pei lava, oi a te oi pean wha maa losi ese nei tai au. Lona lua lao o meo te wha loto ina nei tai au whai mai, o lo ma whau le upo le atua. I le au a atua ma le po. Sorry, el memo mua o le tauale, tau. There's a battle going on for your mind. Tele o tangata o lo tinga aina yo lato mawhau. E yei taimi, I tau sanga tele o tuana I atu, o te ala me le tai au, o le fialu o te whainga luenga. Whai mai, awe te alu o ye le se me o yei. You're not good enough for that job. You're not good enough to do that thing. Ai wha losi lava le upu ia te au wha mai, e le ai, I am more than enough. O uma ona wha tumuina le atualo na nganga pa ia tonu ia te au. O mai fo le poto o te mawhau whau le iai, o te whai ai ngaluenga uma lava, e mana o ai le atua ilo uolanga. Ona o tū lai le lunga, o tū lunga mo talo mo walu. E iai si taia o te alo, o te whalunga tu mo tua I mafa, I te tonu o loto. Alu ese lau ta avale le side, mo tangi, whapele atua. What is going on? A mai se file mu. I lau whanau.
O e roi o falo le winga le ngo e roi, e sila fia e le atua mea uma. O shalom, o le file mua le atua. Na whaina I mea ona o te mana o lava, ina ia o lata pea I le atua, I vaenga uma o lo langa, e o lava I la o whanau. Vaila o I le mea na whail ti apolo, na whaati ngā ina ia o le tele o lo langa. O lea wa avea ma mea I pito sili, o na whaamanu ia I le atua ia te au. Ua mawhai ona o walofa I le tasi o uso, e pei lava o auia ia te au. Ua mawhai ona o whaia se mea e pito sili, ona le lei, mo lesi tangata. E iai se taimi o te aluai ai maua mai o tupe, e a mai lava I le atua se ingoa se tangata po se suafa, po se tina, po se tama, po se ainga, ona o walu lea whai. Te loa I aso ia, tuwale mawhai ona o whaia nā mea. Ona matua I malolo o loto whapea le ai, o lai ai ale le malosi o le la tangata I alu Yesu e mai ana tupe. Ai peta I ane, ua whaia le atua, pe fu ilele ua wha maluina le atua lo uloto, ua wha vai wha mai langi alofa atu le tasi, alofa atu le tasi, pe ona ua alofa atu ia te oe, e kale sia nei tae au, Hosanna. Tato walo lofa. O te iloa tato te alo lofa, ai o se wha manatu le nei tae au, alofa atu I se tasi, o lo fia maua le fisosoani. O le upu na le atua, o le upu I eilo na mana, o le upu I le pule, o le upu I eilo manuia. O le sulu I o vai, o le upu e vatu le poto I ate oe, o le mawhauwhaunga te mawhauwhaunga le iai. O le upu e vatu I ate oe le file mu. O le romas fuma le whawha, ipas fuma le whama I a tau sisi I mea, e tupu ai le file mu. Tono le mato, tama e kale sia le nato o whaha mato, le mato ainga. La unga le mato whaife au I po uma. Mai e whaise lotu. Ia vai te shalom whapea. A roi me whaise lotu. Langi me whaise lotu. E ia tai me le va vela uan. Ai la unga pel sauma. Mai e tatou tau sisi e whaile a mea tonu a le atua. Tatou tau sisi e whaatupul file mu. Ai le whaia lai a mata I whafo atu. E a mata lawa I te tonu o mātou a inga. Ai whaila e na ia le whaata I te inga, o na au muli ai lea, o te whawhetai I a te ia, I lo nau stai I le atua. Ai mua tele na mātala noa, I lo na nganga whawhetai I le apostolo malonto, lua, Joshua and Helen, my parents. You are both loved. My family and I, we are so grateful. Joshua and Helen, for the rest of our days, we treasure what you have done for us. Wa tau te iloa, langa luenga le leina whaia mawau, e ha whaina I o langa o shalom e au roi. Le mata talo, that they love God with all their hearts. I awana I tele le whai I o mai le lotu, ai umane, misi a koa. Our prayer, and my heart this morning for you too is that you stay in the will of God. Love God with all that you have. The little that you have, love God with it. Romas fulu ma lua fai upo e lua fai mai whawha wina mai e fuata ina o tatou loto ma o tatou mawhau whau. Na i o tatou I loa ai le fina ngalo le atua mo oe mao. Ia tatou mataala a wa le fili o lo tau pea. Ia manao ia halu se oli ma avel to o tele o tangata o te tūle nei tae au. As long as I have breath in me, I will share the good news of God, of what He has done in me. O lona alofa. E iei taimi o te masalo ai. Masalo istangata masalo a wale to tupul mea na. Aso ia, whatever, o tea. Lua koe nitum ta upes fulu fai mai. O lo le peti I lalo masalo salonga ma mea mawale lunga uma. O whaasia sia I leo lo le atua. O lo whaato I lalo ina manatu uma. Ia tatou ana ia keriso.
Whamai le tua au le li o te sua i le loto, o te tofo fo i manatu ina ia tu ina atu i tangata ta itasi e tusa mo na ala, e tusa fo i ma le fua o ana mionga. O lau a mio ma lau a mio, tauna fua mai ne fua le lei. Ai le o komeki la, e iei ngā luenga taun whai. O le nganga pa ia, e musu ina ma avati e te ole malosi e te whai eila ngā luenga. God will give you everything that you need. Ele maua la langi. Ele ai se file mu e sili atu ile file mu e vatu ele tua tonu yati oe. A whai o yese mea o e polonga ai. Talo le tua. E whai ele tua va venga yati oe. I tono la whanau a whai e whainga tal whanau. Mai le lotu. A pistolo le talo ai. A talo mo muai oe whai lau ngaluenga. Whai le ngaluenga te mamtina. O na mai le lotu. O mai ume le lotu. To anga me le lotu. So I say to you this morning, there is no more condemnation for those who are in Jesus. Ele oto yeisi nganga fasala ya te oe mao. Ai wa tatou mataala ina ia whaiar fina ngalo le atua. O la tala ne tai au, o lo yeisi au wala e pitusili o na lelei. Mo moko ni to nam ta upes fulma lua lon fai unga. O na amata le o le meta upes fulma tolu na mo moko ni to. Tala no ai la ielo Paulo me alo fa uma lama fai mai. Po la ale telo me uma na ai le yeso walofa. O le nei la sa atua a faina e fa longa le upu le tai au ma le nei o uli. 12:29. Fai mai le upu le tua mo oe mau. Ia e alofa atu i le tua. Ia wha ato toa ina lo lofa i le atua. Ona e alofa atu le i stangata. O lau whanau, e tele nau o te nia. Whamei shalom isi teimi. O tele la vafo i alo te pese. Wha shalom. Na tu ina le atua e te oese leo pito sili o na mana i le. Ai lava me sesi pito sili atu na mana i le leo po oe. Whamei shalom. Pepelo i o ma me whaia na upula na i o alatu ai. But you know what? You preach over your kids. Whatever it is, you tell them they are the best ever. Whailau whanau o lato, le ei lava sitasi, e tusama lato. You pray for your kids. You tell them they are the best. You give them all the good things. O te whaftailo to olua, e te talolo to olua moao. I need prayer a lot. O la unga luenga is very demanding le taimi le nei. Le vai asa fo ile te atu nei. Le tamu whaifo te apolo e whafsawa e so lo mawhawhau. Whape mai na upuia te au. Langi, e le ailewa ma se saa moa e tutono le team na te iai. English is your second language. You're not going to get that contract. Ai te loa o tau whaia le atua le wawenga. The contract is about $2.5 million. O te le whai atu la, I'm boasting. Le ai o te vatu, o te whai atu, ma o tala no atu, ma o moli mawina, le anga le leo le atua, halani a te au. Na whai le whono, ai te ea wa vili mai le whawhine, o te rei loa mai Victoria, whai mai, Langi, I believe that you've been looking for somebody for this account. O le whawhine, it's one of my clients. Ai ese tangata no walu, e sue mai ese se contact. Na o te talo le atua. My word to the Lord, I said, God, if this is your will, you will show me or give me direction or bring me the person. The very next day, that woman called me apostle. And now I have that contract. Na saini, lau pepa, i le vaiaso leo te atu nei. E se maleanga leo le atua, o mea la ia, e whaonga aina I lava uma loo fia e atili, o tinga lue wha maoni, o na wao mai te au le atua, se mea alofa o te alofa tua istangata, ai mese au clients, e o foila te tono tatu e kalesia, te tono maa inga, Peleseuma, e o foi I matou neighbors. My neighbor keep feeding me, I tell her, stop feeding me, I don't need food anymore, but she does. O le anga le leo le atua. O te whaftai o mātua na o wola mai ai I langa luenga.
I tausanga na la soifua mai ai ua watu fo ila ua malili uma ila ua leva ai fo ile telo nga luenga le lei ua whaia le atua tunu fo iolo ua langa. Ai o te whawhitai una o le vi inga e au i le mana ma le sili eso ona o le anga leo le atua e te au. Na share prini le nei tae au fo ia o te whaaluaina wa o le mea lea o le mafau fau o tangata e ese ma le whaingatā. E mua na oso mafaufaunga ona e langona ai la ia po ala mafaufaunga e te pele lei peleanga e te langona lava iau tino. And God has allowed His way ia te o iei lava la taimile nei. I will pray in tongues, I will go to work and I'll be in my car, I will be at my desk. E langona lava iau tino o le a iei le mea o le atupu. Either a good thing or a bad thing. And mostly now is always God is working for the good through me. E bless ai le si tangata. O te whawhitai la ma o vi ai le swafo Yesu le nei tae au. Peo au poins na uwha tawa ina nei tae au. O lo iai le mea e sili atu. O lo walofa lea i le atua ma lo walofa i si tangata. Mea mua o lo iai le taua o lo tau. Ina ia malo atu oe i le pongisa. O le ngaluenga le ti a polo afe mena sau e wha umatia. Ia te oe, ma whasioti ia te oe. Ma whaalea ngā ina nga luenga Yesu Kiriso wa uma na whaia mō oe. Ai na sau Yesu e whaolaina oe, whaolaina au. E o leo langa e whaavau. Amene. Me lalo na lua whai mai e mawhau ila na upu lea o ato ma le pō. O lea le secret le mai ai. O le tatala o lautu spaia. A whai o pefua lautu spaia. Tatala lautu spaia o na whai taulo lautu spaia. E maua mai ai lo manuia. Po lau telefoni foi, a ue te aluso e lunga le Facebook, ai whaitau le upo le atua, amene. Amene. Peo nai mea nawa o ilolo mai nei tae au, ai isi mea, ai o tali tonu. Ua mai a fuel wha malo si nei tina nei tae au, tato tutu lai mai nei tae au. Tato tutu lai mai. Awane e avea se ava noa, e ta alo ele ti a polo ilo mafau. Awana e avea se avanoa. It's a, don't give the devil or entertain the thoughts. It's a whaia inai.